आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरुओबे पाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi आकाशवाणी की थोंगदा महाकी मरिफु सुबा मन की बात पुकनिंगी वा फोंदोकनी मणिपुर दंगारंग फावद मियोय लाख तारा मांगा हेना कोविड की वैक्सीन कापख्रे हौजिक कोविड की एक्टिव केस लिसिंग अहुम चामरी कुनमरी लैरी अमसुंग वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम राइजा अमसुंग यूनियन टेरिटोरी कुंट्रा मरीदा मपुंग भाना चटनबगा लोइनाना नपसागी बेनिफिशियरी कोटी हुमफुदा मांगा यौरे सरकार की फैसिलिटी सिंगदा चई हितारा निपान की मथक की मियोय सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेम कापगी कैंपेन लेबाक सिनबा थुंगबदा चथारिबना नहा ओइदिबा सिंगना वैक्सीन सिकाप थोकनबा अमदि अतै मियोय सिंग वैक्सीन कापदा सुमतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीब लैरिबना मियामना जेक्सिनबा वाटपगी थोंग सिंग तोकबिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियु तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइ मिट अमदी खुद सातोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियु कोविड का मरी लेनबा इ पाउ सिंग अमदी मतेंगी दमा नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य के हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 नि हौजे मपुंग ओइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi आकाशवाणी की मन की बात थौरमदा लेबाक असिगी अमसुंग मपान लमदा लेबा भारत मचासिंगदा महाकी पुंगनिंगी वा फोंदोकनी मसी थागी ओइना संदोकपा मरिफु सुबा एपिसोडनी प्रधानमंत्री की वारोल आकाशवाणी इम्फाल न सु कंगला अमसुंग संगाई चैनल अनिमकदा अयुक पुंग 13 संदोकनी प्रधानमंत्री की वारोल असी हेक्लोइबगा मदुगी मणिपुरी वाहनथोक संदोकनी मणिपुरी वाहनथोक असी ngasi नुमिदांग पुंग 9 दसु अमुक हन्ना संदोकनी मसी AIR चुराचांदपुर LRS तसु संदोकनी मार पाइते कबुई थादौ माव अमसुंग तांखुल डायलेक्ट सिंगदना हेंग संदोकनी मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एल राधा के सोना हाइरी राज्य असिगी जिला खुदिंगमक्ता नुंसिता अमोटपा कया यामना याउरी हाइबगी चांग ओनफम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन हांगलगनी थौबाल जिला की डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स था एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हांगदोकपगी थौरमदा वाफम असि फोंदोकलदुना श्री राधा के सोना हाई नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम की सरुक अमा ओइना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अमसुंग मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का खुसमनरगा असिगुंबा एयर मॉनिटरिंग स्टेशन 12 अहानबगी ओइना पाइखनबा थौरांग लोइरे वालहौरिबा जिला सिंगदसु अथुबा मतमदा पाइकटपा हौरगनी लेबाक सिनबा थुंगबदा जाथारिबा कोविड वैक्सीन कापगी थबक मणिपुरदसु खुमांग यांगना चंगसिली ngarang numidang wairam phawbada mioi lakh 19,993 कोविड की वैक्सीन कापख्रे मसिगी मनुंगदा मिoi lakh 13,993,950 अहानबा डोज अमसुंग मिoi lakh 3,93,935 अनिसुबा डोज की टीका कापख्रे मरक असिदा राज्य असिदा हौजी कोविड की एक्टिव केस 3,340 लैरी हौखिबा पुंग 12 दा मियोय 265 पॉजिटिव ओइबा मतमदा मियोय 412 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखि हौजिक नाबा फबगी चांग चादा 45.3 यौरे राज्य सिगी ओइना अपुनबो पॉजिटिव केस 1,12,995 की मनुंगदा मियोय 1,08,992 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौख्रे हौजिक फावदा मियोय 1,865 लाइजत असिदगी लेखिद्रे हाइरिबा मतम असिदा पुन्ना सैंपल 2,998 टेस्ट तौखिबगा लोइनाना हौजिक फावदा टेस्ट तौखिबा सैंपल 1,12,919 सूरे मिजोराम दंगारंग कोविड के अनोबा केस 943 थेंगनखिबगा लोइनाना एक्टिव केस मसिंग 9,900 यौरे अपुनबा पॉजिटिव केस 53,492 की मनुंगदा मियोय 9,953 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौख्रे हौजिक फावदा लाइचत असिदा मियोय 203 लैखिद्रे असम दंगारंग पुन्ना सैंपल 10,43,435 टेस्ट तौबदा मियोय 943 नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि मसिगी मनुंगदा कामरूप मेट्रोदगी मियोय 119 याउरी लाइचत असिदगी मियोय 9 नौना सिखि हौजिक नाबा फबगी चांग चादा 43.89 यौरे
Arunachal Pradesh mioi chama kun naba phaduna discharge tawkhi aduga mioi 34 na nongna positive oiba thengnakhhi Raija aduda hojik active case lising ama supna 34 leiri apunba positive case lising yankhaini thoi janipan kun thama thoi gi manungda mioi lising yankhain ma thoi changwa nipan naba phaduna discharge tawkhre naba phabagi chang chada marphudra tare dasmik mari mapan ni Nagaland da anoba positive case 34 thengnakhhi aduga mioi 34 na naba phaduna discharge tawkhi apunba positive case lising kun mapan chamapan kun gi manungda mioi lising kun tare chatruk ama naba phaduna discharge tawkhre hojik active case sanipan kunipan leiri paugi marak thana aden ba break ama Chahi tara Nepal amadi masigi mathakta leiba maruaina healthcare worker frontline worker yauna COVID-19 vaccine gi ahanba dose kapkhraba matung chayol tara nithoi shuraba mioi singna chayol tara taruk fawbagi manungda Covishield gi ani suba dose kapthok hosi vaccine asigi ahanba dose kapkhraba mioi kuding makna yariba makai athuba matamda designated COVID-19 vaccination center sing da chatpiduna vaccine gi ani suba dose kapthok piyu matam chana vaccine gi dose suna kapthok hobana laina asidagi ngakthok naba pangal Paujen Jariba, National Health Mission, Manipur. Tabiri Pawasi, Akasbani, Impal Dagini. One Nation, One Ration Card Scheme, Raja Masung Union Territory, Kuntramaridam, Apung Pana Jadare, Machigaloinana, National Food Security Act, Napsagi Beneficiary, Koti, Humpudamanga Yaure, Scheme Machingarang, Dili Masung to Bengal, that's about Hokre. Kendra gi Consumer Affairs Food and Public Distribution Mantraloina Hai Lemhori Baraja Ani Asham Amasung Satisgarda Lakliba Thakara Sida Scheme Asichana Naba Taurang Tauri Mantraloina Hai One Nation One Ration Card Scheme Mapung Panajan Naba Amasung Ration Card Kamari Lane Wapam Sing Kanganaba toll free number 14445 Hangdoktuna Raja Amasung Union Territory Singda Pautak Pikre Impal da ngasi phongba pauche singi maru eba pau singi dama hojik waiham Rajesh leire Rajesh Thagasari neni Impal da ngasi phongba pauchi singi ahan ba lamai da phongnari ba pau singdi commando na major saiza amasung mioi mari hat ki bigi thokdok CBI na supplementary charge sheet thangala khre haiba pau na huyelan pau ya ahan ba headline tori Manipur gi yu mapanda yolan na ba bill ayaba pikre haiba pau sana leba ki ahan ba headline tori Awang Nongpo State Singda Health and Wellness Center Lising Ama Hangdok Lagani Haiba Ayush Mantri Sarbanan Chonowal gi Wafam Isel Express ki ahan headline tori Mioi chani humudra manga positive oire mioi chahum kuntrani toi discharge tokduna naba phabagi chang chada marphudra manga dasmik marisino yore manga leikidre haiba pau ireipa poknapam amasung sangai express english ki ahan headline tori pawasi People's Chronicle Impal Free Press amasung sangai express manipurida ani shuba headline tori Manipur sanglakpa amasung thokiba sing check tawnaba develop tokiba software review tokre haiba pau narugi thokdangi ahan headline tori pawasi sanaleba ki ani shuba headline oiri COVID-19 guidelines September kuntra pawba kendra na sangdokre marks amasung social distancing ki chana kanglun nga na chana hanabagi niti niyom hantarali haina kendra na raija singda kangan ki bagi wapam Impal Free Press ki ahan headline tori Scholarship Pangnaba Hotnabada Mark Semdok Senjin Taubuga Mari Lenana College Tarataret Amasung Mahiroi Samani Pugi Matakta Tijin Gadori Mark Semdolaga Scholarship Tarak Pasing Action Lokot Pahori Haiba Pau People's Chronicle Amasung Sangai Express Manipurigi Ahan Be Headline Tori Pawasi Pongnapam Amasung Sangai Express Iningsta Anishuba Headline Tori COVID-19 gi matang da Home Affairs Mantraloy gi instruction September kuntra pawba section gadabani haiba paw huyelan paw gi ani suba headline tori Manipur gi darkar oiba har gi chang dagi hena laingak na phangkrabasu konadri basi asoiba leire takpani haiba paw isel express gi ani suba headline tori Thawal Municipal Council na lane allotment piramle High Court of Manipur gi while atuba matamda phanglagani haibasina irebaki ani suba headline tori Sakang dabasing na kidnap tawkiba Asami ani phajing kiba gari taruk driver ahum rescue tokre habasna naharugi thokdangi ani suba headline tori nayani Thagachari Rajesh Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthongnaba face mask supa phutaruk lapna na leba khuchama di mai mitaru tanana thamba haiba achamba thong ohum asingang na chatpinaba amuk ananing singjari aroiba da maruiba paw amu anna Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Akasbani gi thongda mahaki mari puhu suba Man ki bat pukning gi wa phongdokani Manipur da ngarang phawbada miwai lak tara mangai hena COVID ki vaccine kap khre hojik COVID ki active case lising ahum chamri kunmari leiri amasung One Nation One Ration
कार्ड स्कीम राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी 53 मपुंग भाना चनबगा लोइनाना नपसागी बेनिफिशियरी कोटी 65 यौरे पाउ लुजरे।